Ka design ki riam yatho baya pher ka wei na ka wepat. Tang na wets. Ham maulai moro Shillong. Ki Khubor hakimat ginya phai minta shi Khubor na ke Jylla. Wala kije keren penbet yu put usam na benta ka langpi sektor kadang don ha kije keren. Hendak ladan ke jingkeno na Khasi Student Union West Khasi Hills District ba ka Sarkar Assam kla thumu banchna surok jubor ha kishnong khapot janga thain langpi klam da buram shu yakan status ko banya pentip shwa ban pentrekam kinuki kam penroi ha ki jaga khapot. Ka kerwa Khubor na KSU West Khasi Hills District Unit klayathu baga Sarkar Assam haghat wai trik Nailur adar phosau klasor jamin yekjaka banti surak ban poisha kashnong sok mareng jerngam siimship West Khasi Hills bat yakan ni ka surak latuan pom lingba kashnong nong dron para nong ma nong maulen nong sokram kibedi kishnong khasi paka baki bahap hapo put usam jengka West Khasi Hills District. Ka Khasi Hills Autonomous District Council kala ai kamra yikis Kylleng do kena mungkin yok syong habaki wandon kam ha District Council. Ka District Council kala penyok kamra kinong sensyar nama bala ilek ran habaki wandon kam to District Council ki haban syong habarenda. Wat hadin bagi jingpen bet yau put usam hapadeng ke Jylla Meghalaya bat Assam hakawat ke beningkong kala dam. Pause ke Sarkar Assam lima ke Tanat Forest bat ki wede ki klem da buram satya hendak yai beteng ban kentur syagi Jylla Meghalaya lima ki jaka baper. Ya kini layo jingtip hadin masamut kis jong ki hima Khasi galit ujor yu Chief Executive Member ke Khasi Hills Autonomous District Council uba penyat sing lo ke jingwan tamput jong ka Assam. Kini ki hima bela syakta na ke jingwan ban kentur pot da ka Assam ki kenthop ya ke hima jirang ke hima nong klau ke hima melim bat kumjuru ke hima nong spong. Ki Vice Chancellor janggi Private University ke Bidan Jylla Meghalaya telah terwa benthawi Confederation na ke benta ban kentiu syo yang pulih putih hakani ke Jylla. Kini ke jing terwa glami ha ke jingalang janggi Vice Chancellor ni ke school ba per ke boleh kenduk lang ha tiat married Shillong ha ke South Rik Nailur ajar phosau bane theretai ha ke bede ba ke jing terwa benthau ya Confederation of Meghalaya Private Universities dan ni ke ken hon janggi school ba bela penya de kriushima. Kawar Jaintia Students Union kelapen menai katarik exam First War Jaintia Scholarship Examination arajar phosau nag benta ki khenna ki bapuli hak kerdan lower primary school but upper primary school janga than war Jaintia. Katarik banyak khon ya kini examen kan long kat South Rik unopra arajar phosau hai kat South li ki jaka tho examen but hak ju kapor kelapen benaru ba ya ke scholarship pensama kat Poetrik unopra arajar phosau ha amlaran. Kahnyotrap National Youth Front Northern Region Unit Dripoi District kelapen scam ikinong kitkam mathemai nagbenta ka samoy trekam jong snam arajar phosau arajar phonyo hake jingalang blasa Kylleng du president rang ba geseng uba asadan kibla. Ki patba janganong thamai constituency bat ki bahing SM hakis ngi ublei kilai kublei khatdo yu Chief Executive Member barim janga Khasi Hills Autonomous District Council uba latip lang khar kongor ubaderu MDC janganong thamai constituency blaklat no nakani kasla Pyrthei ha khat atrip Nailur ajar phosau. Shwaban rai ke met basa ulum jingtap janga blang Presbyterian nong thamai ha mau blei lapen long ge jinglia buram dakanong kirim nong thamai kikor kikha nak liang janga Khasi Hills Autonomous District Council dalam khaman du CM uba penyat sing u chairman ba lam prang bla bat ki MDC nak sinjuk ki nong sen charge nong ki menteri bat ki bakrau ki create nong sen charge nong nak Kylleng ke bru nyotrap bat ni sing san Pyrthei baper. Menta penginye phach ki Khubor nagari Hagas ngi baka Sarkar bathmai kadap shispa ngi kinthi menteri rang ba do kari Narendra Modi ulong ba hapo kini shispa ngi klapen I baka Sarkar kedai ke stat ba ban trekam bat kini ke pen I bagari kan kinjo syakathong ban bat yaga kerdan ke balai ha ke Pyrthei ha ke liang ke yok kot umodi ulong ba kari India menta kedan ha ke lenti ban shna nyoklor tli ki yeng ikinong shongshnong bat shwai kani sau klor tli ki yeng ada ban IT ha ke samoy trekam ke baladam ha ke jingkran ke bajrang bha umodi ula nyotang lot ya barok ki kam ki baka Sarkar klale ha kini ki spas ki blale Menteri Ketenaga Kerjaan jangka Delhi usura Bharat Waj la penti kena bo Arvind Kejriwal un resign no naga syuki menteri rang ba
Ula takranting ek BJP dah ke boong bakanyon dah ke bor yaki noyalam jang Aam Aadmi Party dah ke beset patok yaki deki patpa kinsa jubab hak election ke Banwan. Ula ong bo Kejriwal ula David resign no menta hakla asli ublay dari berkadai ke syuti un resign no hak asli hat majai. Hadut menta ompat yo ban pintikna menuan shimti ya ke syuki minti rangba hak jakau Kejriwal. Ka election Delhi kan long hau tempang na syam snam ndu Kejriwal ula dawa beriun penlong no hau naiwe. Ka sarkar jang ka Mamata Banerjee West Bengal kala khot ye kran biang ye ki doktor penlong jinga ki menta alasan sengi kenti. Ka Mamata Banerjee kalau ong bakani kedai kesin kebasan ka khot ya kran bakan deiru ke bakhat do. Syuai kini ke doktor kim trek banyak keren bat ke sarkar bat ki dawa blada ya keren ru dewen peni de ka live telecast hende ka sarkar la keren syai ba kamla ban le komta hende kin shim ya karai haba ya dan lang haba anya soy de baro arliang kaje ki doktor ke de halo gajing syak bat board ba gajing syak penyap jang doktor khenna ha AJK Medical College and Hospital Umin dirangba ka Assam uhiminta Biswa Sarma ulah hukum UDJP buntok ket benya halo gajing kena bakadan gajing jerongti ki Pyrthei betu banyak kon examen Hanalbari district Hadin Bu Arvind Kejriwal lepen bena bu resign no na kasyuki min dirangba jang ke Delhi ana Hazare ulong banadu minchwa ula ai jumut Kejriwal bu umdai bandrung syaka kamsan Pyrthei ndre sngap Hazare uloong baragi posin ulas neng Kejriwal bu umde satya bandrung hak lempung san Pyrthei ndre sngap hitdan. Hazare bat Kejriwal kedeki armut kinayalam jaga kinhun banyaki persya ke bamsam dah ke basdang ke jengki haram lila maidan. Ka sarkar Manipur kala penjalan biang bankang internet sasan sngi Hakisan Ligi District kata haduk ka arpotrik Nailur wala kala kampen jinsur no ike curfew Hakisaur Ligi District. Ka sarkar kala pentip bakam long ban pelat ke internet mar bakila ban sapriang ki Khubor lamler ki blak ban penshit biang ke jinga kena. Kilat Pyrthei Khubor hakri kala penmi ki Khubor bagi sarkar National Democratic Alliance kadan jingtmu ban pentrekam no ek one nation one election shaban kot kini ka samoi trekam ka menta kanang makinu ki election hakri ki ban long shisen long hagaju kapor. Shushu kelap Pyrthei Khubor la yo lum jingtip bagi sarkar ketemu ban sedang no shen ban lum ki census ke batamai nama bahaduk menta kadang ne ke census ke banadu usnam arajar khatwe menta pengile poisi Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei lais pa andupu arngi kinong kiulom na kisan pu saur ligiri kliyo jingbet ban kiulom ha Nepal na pedang gine prahu prangot ki deki Pyrthei lais pa prangot kliyo jingbet ban kiu ha ulum manashu bawan hal kadang kwa pra ga jingjrong na pedang kilom baro ka sangut kiyo jingbet ban kiu ha ulum dhala giri bawan bhanyo ka sarkar Nepal kliyo lum khajna lailak sanspa arpusan US dollar ne kini kinong kiulom Sa pongot kiriu patba kilayap nama ke jinghir makin san kishipai jang rapid support forces hakwe ke shnong ha Sudan Kishipai kim shim la aila diki baying SM jang bayap bandrung hapo shnong bentep diki medyap nama ke deki bapet shnong na kadao ke jinyakin a Ka rapid support forces kliyo kurup ya ketika than di hadin ba lami no kishipai jang Sudanese armed forces Kaji yang kena Sudan kelas dang nadu ke santrik uyayong araja polai berhadap menta jadan kan 2000 terus pasan pungut ki bayam pada ki million ngut ke lepetchna ka Houthi na Yemen kelakam bagadai maka ke bahiyar thma haki benta pedeng jang ke Israel ban peni ya kada ke jing Krishan ki nang Palestine bar ya ke Hamas ka Houthi kelako bagi missiles ke siat ke Israel ke ki missiles ki bamla satya ban siat Pyrthei hasun Ka Khubor na Israel kelakam bagian sangat kemensau na kini ke jingja. Presiden ke United States of America Joe Biden lepen pau ke jing snokya hadim ladan ke persyang biang ban siat yap Donald Trump ula ajing ya roi ki bor pahara nama beklala ban ajing da ya Trump ban kem ya urunar. Biden ula hukum ya ki bor pahara bagi ban ajing da bapaka Donald Trump kena ba onam ja ke basniu. Utram lalat hagas ni ublay haga ba urunar ula thumu ban siat ya pu dak AK-47 haga por budang ile kai ka Usim ke Jordan King Abdullah II lepen khamti ya ke syuki mindirang ba do jang ke Jordan Hu Jafar Hassan blai boru bo unthau no ke sarkar bathamai hadin bishar khazaune ula resign no Hassan udai ubabat ku director hak office jang usim ubat ru ku musumbut mindirang ba do jang ke Jordan
Usi imla hukum Bayu Hasan bude ben shimkya na kabenta ben ajing adai kinang Palestine kibran mentah pedang kijing nama baka thamah pedang ke Israel bat ke Hamas. Ukwa baka sarkar bathamai kan shimkya na marba kumamar chiteng na kinang shoshnong janga Jordan kini kinang Palestine. Sab huwe ngut kibre kelayap bat kat ar ngut pat kelat em nakada kajing kela Kylleng hakwa gumi Nigeria. Kylleng kebla kela kedai kebekit san pongut kibriu. Kibishong ha Kylleng kedai kinong rep kibijushong malagasngi da Kylleng benet syek jaga rep chongki. Khambun na kibayap kedai Pyrthei bat kikenna. Kumbasa punyo hajar ekar ke jaga rep Myanmar kelasya tap telep ha ke nomor kejing shlei ke bajur ha kedai keri. Kiran kumba lailak saupusan hajar akar ki jaga rep ha ke jaga shlei Hende saupunyo ajar akar kilangam syapo bat baro kejing tungjing tep keladu ailun. Hadut mentah dan shispa shiphongut kibayap bat do phongut kibidang jar ngai nomor kejing shlei ke bajur ha Myanmar. Begitu Kylleng Khubor hakimat kimat Khubor.